सुसानपुर जुम पुनमक मैना तुमना साखरे हाइरी मैतैगी लम खोपचलगा मैतैगी जुम मै थारगा कुकी सिंगना नंफु हापुदा साजनगिबा युम पुनमक मैना तुमना साखरे हाइरी पुंसाक साकना लोइखरे हाइरे मैतैगी लाइगी मतिक मगुनसे कावरोइदबनी फंगखिनी वाली नोय सिगे पावसे सुहाना तारसिको तौनरगले CCpur मैतैगी युम कया पाक सना थुगाइरगा नौना युम साजनकिबा कुकी रिफ्यूजी सिंग युम मैना तुमना साखरे हाइनसु सोशल मीडिया सिंग थागनरगले नाउ मैम यामना मरुइबा पोस्ट खजितांग थमजगे मैम गे फमदा PR manungda kari tahosige haibagi emergency call to haibagi post ama lai asi post se taminarasi aduga hojik hojik phibam se yamna losalakadaba mali president rule lakpa taragadi ekhoi kari tawgani abi section thoran lokhat honabagi tamakta post ama lai asi post se hana taminarasi maitei intellectual gyan yaude maitei politician sing selfish way vision sangde masage interest na thabak khudimok mang thai hojik PR manungda kaidawsige haibado emergency meeting tawraga khana hawhaina idoning thawna thamlagle chinaw ma'am yamna angakpa amadi yamna kininga eba paw ma hana tarasi ko separate administration pige lan chatlu sige paw se tarase kanana hai no sita tho se bako ai khoi bu ngak pi sen bi ni hai ne khoi gi mapi ma pa oi bana maitai ai khoi bu manipur gi yelho mi bu karam hai na ngak pi sen bi re ba se paw se tarasi manipur su india gi manong da nampu hapu da chalhan gare haujik amuk ekhoi bu ngak pi sen bi dori ba ekhoi gi mapi ma pa ekhoi na yamna thaja jari ba aduguma khoi gi mapi ma pa na ekhoi bu karam hai na ngak pi sen bi re ba do paw se tarasi ekhoi gi oidir ba phibam se kari no ba se ekhoi khandaminasi कुकी सिंगदा फ्रीडम पीखिबने पैसा पीगे लान चलो हाइबदा मास सपोर्ट फंगोइदबा मरमना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगे लान चलो हाइखिबने कुकी सिंगना मैतैदा लान ताबदा सेंट्रल फोर्सेस सिंगना कुकी द प्रोटेक्शन पीरिबासे लान गे फाइनेंशियल सपोर्ट ओइनाबा कुकी विलेजर सिंगना पॉपी कल्टीवेशन तौबदा सेंटर ने यंगसिंद्रबासिने मणिपुर गी हिल एरिया मखै लान गे ऑपरेशनल बफर जोन ओहलिबासिने मैतैदा नोमै काफलिबा बोम काफलिबासिना एक्चुअल फील्ड ट्रेनिंग ने प्राइम मिनिस्टर वांगांग द्रबादु अरोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑपरेशन प्लान लाइखिबगिनी मैतेगी नाकन अमरोमदा मुक कुकी जो ऑर्गेनाइजेशन ना प्रेसिडेंट रूल लाकनबगी तमक्ता तक्सन गरे हाइरी एखोय पाबुंग बिरेन ना सीएम फम थादोकपसिदा अदुगी खुदोंग साबा लौनबा अमदी फम थादोकपगी तंजा सिदा कुकी जो ऑर्गेनाइजेशन ना प्रेसिडेंट रूल लाकनबगी तमक्ता मुकमुक तक्सन लई असिगी पावसे तामिनरसिको कुकी सिंगसिना निंगाई से असम तौर करमायना तौर मोइना पामी बसे फंगदोरी बनो हाइबगी तक्सन बसे सीरसु चंगसु फारसु पुल्लसु मोइना खल्ली बसे मोइगी डिमांड से लहौरगा लोइरे चुमगे चुमु लानगे लालु मोइ अचुम अरान थीबनते मोइना तविसे को सी पाविसु तारसी चिनो प्रेसिडेंट रूल थमगदबने चीफ मिनिस्टर अनौब सिनबदा खेनाबा लेरोय हाइना कुकी जो ऑर्गेनाइजेशन ना पुगदोखरे चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन सीएम फॉर्मदगी रिजाइन तौखरबसु तमपाके एमएलए नि फुमक जाब मानबना प्रेसिडेंट रूल थमबनतना अनौब चीफ मिनिस्टर अमा सिनबदा लैरिबा फिबम मसिदा होंबा लेरोय हाइना कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कोटुगी वांगांगोय एलजी लोन किबगेना फोंदोखरे इंडियन एक्स बीजेपी की एमएलए पाउनिलाल हाउकिपना हौजिक सु तक्सन बा लेपते हौजिक असुक याम इरान कनरिबा तंजासिगा बीजेपी की एमएलए पाउनिलाल हाउकिपना इंडिया थुगाइबगी मणिपुर थुगाइबगी हौजिक सु सेंट्रल तक्सन बा लेपते सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड हौजिक फाना लेपत्रि हाइबगी पावसे तामिनरसिको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड होंबा लेते हाइना पाउलिनाल हाउकिपना फोंदोखरे कुकी जो मियाम की पॉलिटिकल एस्पिरेशन अमा ओइरिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगा लेजिस्लेचर यावबा यूनियन टेरिटोरी की डिमांड दा होंबा लेते हाइना साइकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बीजेपी की एमएलए पाउलिनाल हाउकिपना फोंदोरकले इचिनाव मयाम यामना नुवाइतबा पावमा थमजेगे कुकी वराइसे थमगरगा अखोय मैतेगी वाफम खजतंग थमजरके रिलीफ कैम्पदगी अखोय मियोय 13 मैमनसु पाव तारमनी पाव से तामिनरसे हाइजबमक्ति नुंगाइतरे अवा अना कयागी मरक्ता रिलीफ कैम्पदा वाना खांगजरिबा तंजासिदा सुंगबगी पाव ताबसिसु अदुगी मतिक नुंगाइते पाव से अना तामिनरसी मोरेदगी लांजेनरक्तुना रिलीफ कैम्पता लैरिबा मियोय 13 लैखिद्रे मणिपुरदा थोक चिनाव मयाम हौजिंगना अमुक मयामगी मतेंगदगी अखोय खुंगाकपा इचासिंगदा हेदाक लांगदक फास्ट एड बॉक्स थिलुबा अमदी इचासिंगा उनरबगी वीडियो येंगमिनरसी आइना मफुमदा जौबदा नुमिदांग ओइखरे अदो हलकपदसु पुंग 10 ताखरे ई मतमसे अदो वीडियो से येंगमिनरसी चिनाव पारी मुम चैनल सिबु येंगबिरिबा मयाम पुनंग पुइ काय खुनजरी इचिनाव मयाम हौजिक आइना लैरिबसे रेड जोन दनी अखोय खुनगाइबा इचासिंगी मनाक्ता चंगजरागा मोइगी अवा अनादा खजितंग
kari kari watliba hangjage lakjabani adubu mafam siga changa agadi awat pangatani aduga hojik kuki singna attack tawraiba mafam siga hojik laiba siga aduki matik na iyabada meter 100 meter om tagi distance nani kapnari base directly red zone nani laiba se aduga angang singi hojik laiba mato mong se awat pangatani langi pochang su watli adu tanatana nomagi changdaba yadaba polam kyamasu changi aduna wakhal pukning ka se aduki matik nungsi numidang da laiba phibam ayunina changbaga numidang da changbaga khetna bagi sangse numidang ni na mammani na kaisu ude do kadom dagi landarak tori bano aduki matik sunna iba kadom dagi kai tarok tori bano hai bagi adugumba kayama thamoi se aduki matik thamoi siga chaina phauri haibam tawbam khangde adu mafam adu de koina first aid box piram bagi khajik tang su yengminagi si hidak langda khra thinjaru bagi box ahum ni khoi hojik semi se sure ko machan loina ko yore adegi kanu yore first aid ko chepun mojar adegi ko ham yore adegi se khoi hojik first aid box amada happy ba posang asiga hand gloves notro gloves se gloves ni asiga leire sona plaster leire kaino se bandage leire an emergency gi kuda ki happy box amada siga happy sino ma'am ai haidaba yadaba dagi haijabani hojik se phibam de aduki matik luri ekhogi pabong biren se hojik pham thadoi PR laktori bara kadom de kari tawdori bano alert ngatani adubu tanja sida so khoi khungakpa leiba red zone da akhogi hojik lan mayok na riba icha singsu awara pa lai henba yade magi khudimak se hojik karino tawdori bese ado akhoi hojik leiba manipur manung da su suba nomba amadi sien gi hojik aduki matik ware iba tanjani hojik karino tawdori bese ibung yu pa singsu mafam da akhoi myam gi tamakta thoga ima leba kangani akhoi gi maitai mayam sigi tamakta thoi bata natana yelomi khuding makki ni aina thopi reiba akhoi maitai khungak pa ibung yu pai chinau mayam ama leiri ko eti sesu leiri akhoi gi leiriba mayam se khungak pa thoiba mayam se akhoi mayam na onjan na yengdragadi kanana onjan doibano tanja se mayam su loina wanari adubu tanja se haidaba yadaba dagi mayam dagi mateng nijabani mayam su asum mateng pangbirei ado hojik se mateng se amukka su hena mayam na pangjan biba hana lan horokpo matamna mateng panggibado hojik akhoi pabong birena su pham thadongna leibagi tanja sida kari oiraktori bano aduna akhoi khungakpa sing pangan handahanba yade thongna handahanba yade asi khatang mayange homda thamjage aina video se semjarakpani aduga numidang da chango matamda wakhan se wakhan ama oli pungning se yam nungsi graba aina aigi icha singnu nungsi ana yumda sietna khatang thengna hanjarapa matamda kai tawrazan waina mi paine yabako adubu akhoi khungai ba icha sing pikliba sahi kun mathoi kuni thoita phajara iba aduta natana nupi masa sing leiriba mayam do yum kai thadoga manipur gi yelhomi gi leiriba akhoi gi iramdam sigena thoiba mayam do numidang dadi changhan ma matamda thamoi se aduki matik pungam de ba se asige na haibam khangde aduda su amuk walhoriba mayam do kari haina mayam daina tamngani doi chinau mayam ekhoi khungak pai chinau singene mateng pangbirei ba pukchen chawba khari ming ai tanja sida lauthokchabi khudong chabda lawjage ama makta da kasar sunai bazar bibi gaudagi laisang them nanda babu singha lupa chamnga ichinau singene mateng pangbirei mathang asina mu mantri pukhi lamlongai dagi wangkhem ibom sana lupa chamnga ichinau singene mateng pangbirei mathang asina mu thobal wangmataba mathak laikai de takhe langbam angozau sing amadi takhe langbam jiban lata ani na punjal laga lupa lising ani ichinau singine na mateng pangbirei haninga eta thagar phongdok cheri thanga sina muk thobal awang laikai degi AK lebak leina lupa chamnga ichinau singine na mateng pangbirei thagar cheri mathanga sina muk poiro khongnil dagi KH surodani na lupa chamnga ichinau singine na mateng pangbirei thagar cheri mathanga sina muk thangmaibal hizam laikai dagi Thangjam Bino Kumari na lupa lising ama ichinau singine aina mateng pangbirei thagachari mathang asina mu khurai puthiba leikai de lai horongbam Bino Kumar na lupa lising ama chama tauna anirak ichinau singine aina mateng pangbirei thagachari asina mu wangjing bazar dagi TS Abhijet lupa lising ani ichinau singine aina mateng pangbirei thagachari waraba chiriba tanja sida
वारे ना खंगना मयाम दगी मतेंग नीबा मतमदा मयाम ना मतेंग पांगबिरक पसिबु करी हाइना थागत वाही फोंदोक का दोरिबना से ऐसु हाइबम खंगदे अदुगा पारी मोम ना ngasi अखोगी इचा सिंगी मफमदा खुनगापगी मफमदा रेड जोन दा चंगजरी बसे खजिक्तंग उसु मतेंग पांगबल पालिसिंग मंगा तरा तंग मतेंग पांगबा ngamjari बसे मफमदा चंगागा खजिक्तंग ओइसु अखोगी इचा सिंगदा इमा मयामना पिरकपनी इबुंग युपा सिंगना पिरकपनी इचा सिंगी अवात अपादा खजिक्तंग ओइसु सरुक याजरकपने ना थिलकपनी हाइबा मतमदा इचा सिंगदुना थमोइदा हराउरिबा खुनगापा सिंगदुगा थौना पीरिबा इमा मयामना अखोगी लेबा इचिनाव मयामना अखोई मयामगी तमक्ता थोपीरागा नसा अखोइना लेरिबा अखोई खुनगापा मयामसिना इमा मयामगी तमक्ता अखोगी इरेसागी तमक्ता अखोई लेइ हैबसे कैदोंगैदा काउबीगनो नसा अखोइना ngami मखै नसा अखोइना लेरि हैबसे काउथोकनो हाइबा वफम थमकपसे मयाम पुनमक पुसु अखोगी लेबा खुनगापनसु अखोगी लेबा इचिनाव मयामनसु अदुकी मतिक नुंसिबो वफम कयामा थम्बिरई अदुगी तंजारुसे कोना मयांगे वफमदा लोइना थमजरके हौजिक्ति लानसे अदुकी मतिक कल्लिबनिना वारबा तंजासिदा इचा सिंगिने आइना खजिखजितंगोसु खाइनरगा इमा मयामना पिरकपा इबुंग युपासिंगना पिरकपा इचिनाव सिंगना पिरकपा असि मयामदगिसु मफमफमदा चंगजलगा मतेंग पांगजबा ngamjabani अदो मयामदगी असुम मतेंग निजरी मयामना वारसु मतेंग पांगबिरकने बगी थाजबसे थमजरगा मयामदगी मतेंग निजबनी दोइचिनाव मयाम इचा सिंगी पाउदमदी मयाम नेना लोइना खंगमगनी पाउदसु क्यामा फोंखरबनी खोय खुनगापा इचिनाव सिंग वाबदा खमथेंगे हाइना अखोई अथौबा कयामा थवाइना पोंथाइबसे मयाम लोइना खंगमनी तारमनी अदो अखोईगी तमक्ता कनासु लेतब्रा हाइबा थंबा इचिनाव सिंगी वाफम कयामसु मयामना फंगमनी अदुना अखोई मयामगी तमक्ता थवाइ खुबाक्ता हापगा येकनबबु तुहल्लिबसे लानफमदा करम फिरमदा लेरमगनी ऐसे अखोई मयामना खंदमिना सिसे वीडियो खुदिंगिसु हाइजरी लानसे लोइद्री लान हौद्री हौजिक फावदा कुकी सिंगना कुकी की एमएलए मिनिस्टर लेरिबा सिंगनसु मथंग अमुकमुक अखोई खुनगापा इबुंग युपा सिंगदा मथंग अमागमुक मतेंग पांगबगी अखोइना सिंजा लांगजरी असिसु नोंनिनी मतुंगदा वीडियो हापचरके ngarangje थबक कनबनिना वीडियो हापा ngamjadre मयाम वारो बिगनु अरि मोम चैनल सिबु यंगबिरिबा मयाम पुनंग पुइ काय खुमनजरी इचिनाव मयाम होजी अइना लेजरी बिसे रेड जोन दनी रेड जोन हाइबो अदुकी मतेंग नकपा मफमदनी कुकी सिंगना लांदाराइबा कुकी सिंगना कापैबा मफमदगी 100 मीटर ओपनदगी डिस्टेंस ता लेरिबा अदुगुंबा रेड जोन गी मफमदनी लेरिसे मफम असिदा चंगागा इचिनाव सिंगी अवात अपा हांगजगेना लाकपदा इचिनाव सिंगी अवात पसे अदुकी मते अवात पनी होजी लानगी पोसंग तना नोंमगी सादबा यादबा थक्तबा जादबा अदुसु मयाम वासलाए अदुना लानसे होजी यामना कन्ना मागरमदी कुकी सिंगना लांदानबगी प्री प्लान तौबसे मयामसु तारमनी अदुना अखोईगी लेरिबा इचिनाव सिंगदा होजी मयामना खजितंग मतेंग पांगहनजनिंगी अदुगा करी अवात अपा लेबगी ऐसे मयामनसु चंगजलआगा इचिनाव सिंगा मायोकनबा नत्रगनसु अइना नंबर अमा पिजरके हाइबा नंबर असिदा मयामना कांटेक्ट तौबिरगा इचिनाव सिंगी अवात अपादा सरुक याहनजनिंगे वफमसे थमजगे लोइसनजरगे इचिनाव मयाम कुकी सिंगना हौजिक माइगी अंगम थाक्ता होटनब लेप्ते कुकी की सीओस ऑर्गेनाइजेशन सिंगनसु माइगी अंगम थाक्ता होटनब लेप्ते अदुता नतना कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लेरिबा कुकी कांगू खुदिमकना कुकी नुपी निपा खुदिमकना मोय अचुम अरान थीदे मचा नुपी कदोंदा चटकेरा ममा कदोंदा चटकेरा कनाई मनाकता चटकेरा अदु करिसु थीदे मोय अचुम अरान इज्जत फाजत करिसु येंगदे हौजी मोयना खलिबा हबु मोयगी डिमांड अमदी मैतै से करम हाइने अखोई खुनगापा सिंगसिगा मैखोइना अरानबा सिजनबा खुनगापा सिंगसे करम हाइने मोयना लांदासिगे मैतै से करम हाइने लोइसनसिगे हाइबगी फॉरेन फंडिंग कया अमा तौरेबसु मयामना लोइना खंगनरबनिको अदुमुक सांगना हाइद्रगसु अदुना अखोइना होजिक अखोइगी तमकता थोइबा अखोइ खुनगापा अखोइगी मैतै नोंसा अखोइगी मैतै अथौबा अखोइ एटी इचिनाव लेरिबा अखोइ मयाम तमकता थोकलैबसे असिदमु अखोइना अखोइगी माइगेदगी करी थौदांग लोभम थोइ हाइबसे अखोइ खंदमिनसी इचिनाव मयाम पाव खरा अइना साइ मरक थला हपचबदो मपुमोइबा पाव खरा हाना तामिनेसिको मरोइबो वाफम खरा थमलगनि मतुदे बीजेपी की लीडर अमा सिलगनि अनौब सरकार अमा अमुक सेमलगनि कनाना लीडर ओहेनसिगी हाइबा अदुम हौजिक मंगमंग लुखिनो डिस्कशन तौरगनु कानारोय प्रेसिडेंट रूल असि असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन तौरगा थंबा अमा नत्रगा असेंबली डिसॉल्व तौरगा थंबा अमा मखल अनि द थंबा याय सेंटर द पालिबा बीजेपी की बेस्ट ऑप्शन असे असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन तौरगा पीआर थंबन हेना एडवांटेज लेदि पार्लियामेंट बिल पास तौरगा था तरुक तरुक के पीआर संगदोप याय पीआर मनुंग द बीजेपी मनुंग के वाथो लोसेनगनि मणिपुर
Manipur gi Maitai kuki gi wathok loisinggani sahi amani Manipur da president rule laigani madugi matung BJP gi sarkar amuk sahi ama amuk pahanduna 2027 general election thengna hangani assembly dissolve tawraga election tawba taraga di ruling BJP da disadvantage lai maramaduna assembly suspended animation da Manipur gi irang loidru phawba PR thamgani matung da BJP gi sarkar ama amuk election tawdana lakani root causes the India gi Myanmar operational plan state government da knowledge laite secret service singna su kanama ta haidokte maramaduna prime minister gi makhada operation tawriba ro gi operational plan kanama ta lik ohande kuki leader sing the operation adu da involve tawba maramna government of India gi plan adu khange government of India gi secret plan adu gi khudong sab lawraga kuki sigi interest phangnaba maitai da kuki singda lan ta khibani Myanmar lan gi Manipur da gi kuki mayam recruitment tawriba si yenglaga kuki singda freedom pi khibani paisa pi ge lan jalu haibada mass support phangloidaba maramna separate administration pi ge lan jalu hai khibani kuki singna maitai da lan tabada central forces singna kuki da protection pi riba se lan gi financial support oinaba kuki villager singna poppy cultivation tawbada center na yengsindriba sine Manipur gi hill area makhai lan gi operational buffer zone oheliba sine maitai da nomai kafaliba bom kafaliba sina actual field training ni prime minister wangang dribadu aron government of India gi operational plan laikhibagi ni maitai gi intellectual singna lan manungda event da discussion tawraga chali center amadi kuki singi asangba strategic objective ude law and order si state ki subject ni aduna state government na law and order control tawba ngamde haina khoilaw lawi leader phate leader sillo haidana khoilaw lawi center ge aron ba strategic operation se state ki law and order mechanism ga collide oiriba sina Manipur da Iran thokliba si karamna divert tahon sigi haiba kanama ta suggestion tawde arambai tengol maitai lipun leramdraga di maitai faraya waramgani arambai tengol maitai lipun bu hana khulai fiber organization oirambara phibam na yadabadagi khulai pai kibani haujik makhoi da public na su support kaya tawbidre political party amagi backing da thabak tawbani haina charge tawbiraga thami makhoi na awaba tarakpadana kanana protection tawbigadawrige lan asida politics yoksilakwa sina maitai da position nomagi phachilakidabane isa gi khongkhut kusu khulai sum thudekpa tainabagi thabak ngakta ni tawriba public pressure ki badagi amadi mathang election da vote kara roidra pakhatpadagi leadership change tawragadi makhoi hingani khalubana CM sinna base thai lupa kro pi nu wanome maitai intellectual gyan yaude maitai politician sing selfish way vision sangde masagi interest na thabak khudimok mang thai haujik PR manung da kaidawsigi haibadu emergency meeting tawraga khana hawhaina idoning thawna thamlagle hainingbadi thalle adubu ngasi gi matang se loisen jarage mathang video damo unarasi aikoina mathang amo kadom da chali karamba chinau singa unai abada mayang fam da thamjarake ngasi gi matang se loisen jarage budo pakhang mana yai phare kanglei pakna yai phare